Ki Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Hadin gijing ai bodin jong ginang alam ko West Khasi Students Union sangkemi halo gijing shabe kam jong gilangot ginong trei gibede ki khasi na ka karkhana sainar kabala tep kum ka shakhambari ferro alloy kabadan hapo oslong rubiang West Khasi Hills District ka sengkalalam badehi unong trei khasi ubatrei hakini ka karkhana ubalabe kam ye gilangot klem kinu gidaw gibabiang kini gilangot ginong trei gibala shabe kam kidi gibala tep kerteng kum Francis Nongsiang ubatrei kum chokidar lakhat praslam kenti u Alfonsius Nongsiang bat u Balwer Simlia kibedai ginong nya kali bakini kilapan pau da kaboong bakimpoi perkhat bagi syabe kam namar la syuong yaki tang da ketien namar ka jingbam le trei hak arflai tarik no pra arja apulai kat bayo we ne kini la syupharam bau dan keti bentuk tiar klaim kijing pinsisha gi pabiang u Vice President jagad WKSU usamla nambiang marngar hak jinga kiran bigala pathai khubor ul ong nadu ba sengkala yo priang ya kajing ujo na kini gilaingot kinong trei kibala shabe akam ka sengkala budien bha bar hak jing le kendu ikinong penya jok karkhana kidikhat ka sengkim shim la yo ya kajing pinchai ka babiang handai la shube akam halor kajing keno ke bamshong nya khandiat ru shushu ul ong ba sengkala lab hak ni kajing ja kabala jana du ka arflai tarik no pra arja apulai henrei kilaingot kinong trei kidang tip hakini ki khandiat banai baladap kata hadian bekimshim la yo shu ya kutulap kaba kidang yai beteng man letrei nakaliang joka seng kala dawa badewan thungkam biang igini gilaingon hapo shitayo henrei lom komta ga sengkam ban se ban shim deki wei patik sinjam kata mo nga kam driver punya kali hatu factory ruang te kadau nungkong de kikik no tu umpiang renga mut ya rap ya kita ki marlok hidup umpiang kali kecil dia tak kali kecil boleh air punya orang lap yuk cem lagi jadi melikui dengan liong lah okes ia tan bendera di marlok menmarah ya kadau sak bulai tan meraat pulai tarik yang disembar nomor step kadela si blay dengan ap ia tak punya cibeje steng ki ayam punya re de bang sei re nga hap cibeje steng hap alam no ikon thiet ong Christmas tad lem tawin sabe kam na hadu menel ha klem khot ye karenore khot iore khot ong tho ai re chu ong me dau aloi siu chu men be kam nga be kenong re ong be kenong re mun ya na khamat dau kam ya karabet masi ong chodi khar so ya na tar kare de teng aloi da kantre ya kare ngap yo Ini kalian berseng di BSU mendakas ni mengambil perisai pi borok dia ni yo bacing ujor langut inong snong bo riang bo was kesel straight bagi cabe kam juki untuk bo plan factory bo riang kalian seng di BSU dilale gudin ni bo riang dilaba bagi cabe kam juki kalau nadu apply tadi nak pra aja apply ndrei iyo bacing ujor hari ni kisni kadai hadin ba ini gilaingot inong trei kilalik trei yang hi klem kanu banu tulok lai sobenai bat ki sanglap sai hadin ba istu ba ka shabe kam bat ki ujol mas kaseng kali her hi de mahmat bat kalai bentuk induk ikinong penyak di plan factory bat gilai bentuk kit balap ba kilai shabe shisha nang tu nak factory hadin kajing muncul bagi kubur tungwei kasi baterai lang tu ko factory na takadaw niru na kaseng ipan jubab kinong penyat untuk factory angka kadaw bala shabe kam no yaki ba kidaw ba peni kilong di bomshong rim jubab di bomshai menin ngalian kaseng apa kali bentukit antu ba pan ning shisha ba ngalian tu try factory kinong penyat untuk factory iban ajing shai kimla kilakot di away kasi yung tu banwan man pensai ba yang jing bekam kalau jing bekam juki di lawan away nong punya yang by trayang tu buat plan factory ta teng alisis dekat ul kadasau ula kubur ba labe yaki jamu di ngalian seng kam chong 50 bat kada kiai dawabe
ba yang kini gilangut ide ban tungkam be mardo ba keseng ke akor sitayo ada ka factory kamla ban ai kanu bersyai kamla ban tungkam yaki ngalian keseng kan selek iki kesenjam di bating ngalian keseng kesnyo ban pandan jur yang kabaya day bat kajing bekam yang kini gilangut ta kalong Francis nong siang batrai itu kumus kita bat armut ki driver nama kajing siapa bekam lu kade jumba kajing selah pren kasih batu kar nidap isulungo inamut ba pren badan kasih ba pay mi itu factory ban aikam para kasih Andre kalong ban kajing syaban beng bat kalenti ru kani kajing tungkam tungjam ko hang he porwiang kalong ka bombay inti takum ka ba ka ba kajing ka ba factory ka penyat jam tu halo bede begane nakalian kaseng kayu ru kajing terwa banlong siang halo tungkam tungjam nanti porwiang nakalian kaseng yakani kajing terwa kam pediang bat kam sungola ban pediang sisa malu kunu nakalian keseng balang kini ilong memban siang halo tungkam tungjam balada JAE nanti halo tungkam jam keseng kam dan hak ban tung ani ban be yaki nama kata keseng kadawa ba ka kaplan factory porwiang kapal penyat kadi ban tungkam tungjam baik dah kelenti ke babek kata kalau macna kanu komiti kabashai dah kaba ankri lang dah ginong snong sesat snong bat lani ukri ke distrik ta deputy commissioner nama la JIA ke de flor kai kunu meram ti ba kajing jor kanlong baik kabashai bat kalong baik ba kan kaya long mang baik kabashai ba kajing jor kalong baik hajan bat deputy commissioner bat kipai ba nasional di Korea.